e toi fa fe loa I ma fa talo fatu mai le nei foi fa poponga nei vaenga le tatu pokalama le Samoan Matters ta lofa lava soi fu maria o se tasini o sao le Samoan Matters le tatu vai aso ngana Samoa e pe una fa ilonga ina ia ma fa mana tuina fa malo ma fa mania tu le vai aso ngana Samoa happy Samoan Language Week e lua ni whainga whaavailunga na Samoa le atu natu I le vaenga ne o le tatu pokalama. This video deals with two concepts in the Samoan language which have been previously mentioned and briefly discussed in another video. Ai o lela atau whaalau tele ia ma whaapupula atu nei. O nei whainga whaavai whaalau I tele. O lo whaaina fo I singana ese ma o lo iai pe o lo whaaina fo I ele ngana Samoa. These two concepts, po whainga whaavai ne lua, o le elision ma le reduplication. Reduplication. O opuni e lua e wholinga e whawhengai. They're opposites. While elision, e whaapupu, ai o le reduplication, ia na te whaapopo pe wha umi se upu. O le isi upu e tali tutusa, similar, tali tutusa e le tutusa, similar but not the same, ma le elision, and still in the context of language, o le contraction. Ai tasiru la whasamoa o le whaapupu. Reduplication, on the other hand, o se whainga lea e whaapopo atu se upu po le wha umina o upu e whaonga se upu ua uma ona iei te tonu o se upu I se whaapunga whainga o fie o le whaalua ina o se upu po se whasi upu ua uma ona iei te tonu o se upu e pe o le pai po le pai foi pai is foundation and pai is white o le ilo tau longo, wha moe. Those are some of the examples of this reduplication concept. O ni upu ua whaaluaina bo double words, simply. So, elision, noun, and elide is the verb. Is when a sound or syllable is omitted in a word, and often starts with speech and then affects the written language over time, usually. Olona wing o se whaaleonga po se whasi upu whaaleo ua to e sea pe ave sea mai se upu. Ma pongai e loa ona po whaapupu ina le upu. O e amata mai pe a fua mai I le ngangana tautala, mostly, ai mulimuli ane ua a fiai male ngangana tustusi. I saulava taumatenga, pe a male 20% upu Samoa, ni upu whaapupu ua elided o po a fia le elision process, or concept. Ai o le reduplication, ia pe siri atu la le tele upu whaaluaina I le ngana Samoa. These double words, somewhere between 30 or 40%. Again, a rough estimate. O nisi ne yo whaateinga po examples o le elision in the Samoan language. Just a few examples. Na ani nai whaateinga ta tele. Pela le upu lea o le fei loai. It's the elided form of fe. I'm going to break this up. Iloa ai. Fe iloa ai. Fe is a prefix that indicates a reciprocal action. O le fe se fasi upu whaapipi I le amatanga o se upu, e whaamatala I se whaatinonga whe tūwhai, pe whe whaasoai. E pe o le whea songi, tūsau whe tūwhai le songi, ia po le kisi foi. Pe o le upu whe furi tuai, back to back. So,
whailoa ai po le whailoa ai e tusa lea wailoa e leisi le wa meet nei wa whailoa ai wailoa mai e leisi tangata leisi tangata po leisi vaenga wa whailoa ai le wa whapupu nei but what elided and the elision is the result here is wa le whailoa ai wa whailoa ai so that's the elided form and notice how elision works to say wa drop la le si ale to so ese la le si ale ya mo lo le upu failo ole root ya ole ilo actually it's ilo ole root na le upu ne ole failo ole ilo tawilo ya o failo to so wa ilo so failo again whailoa ai leo whapupu whailoa ai. Now, other common examples of elision be this word, to manatu, means to reflect or to try and remember, to ponder. It's the elided form of toe manatu. And the E is elided, and then you have to manatu. Likewise, another common one is avatu. Avatu is the elided form of aveatu. Aveatu or aveinatu. Fapupu ida vatu. To take or to deliver something. Vatu. And yet another one is anoa, meaningful or insightful, meaty in its context of deep and profound. So anoa is the elided form of anoa. Anoa, it'll loto se winga. And then this word, itui, is the elided form of I tui. Ole upuni no uole whatono o le mātunu. Ia, e whaangaina tele I tono I pulenga whaamatai. A stangata fo le whawhiu, e le ususta, e te te lava I whatonunga, ma tu la whono no. E whapea ia matai se, le angala tangata e tui. Ale upu, pe fōringa mai, o whapea nawa te, o se upu tōtino a Samoa, it's a native word. I te o tau I whailona, e o se suenga, e a fua mai. The etymology lies in common farming methods in the old world. Wa lele mo tono tuspa ia le na fetala to ia faola ia polo ia po solo te milele polo. O se me fainga ta te olo wa I tui to kick against the pricks. Or le prick or le tui fasila aule ma aile mata fo ile the other word is goad ole o angala ma tu ya sona le tangata le e fa ton wina le manu te tulo le povi le toso ina le suo to sina le po le suo fa malu pala e te tawana sa ole sa valiele ale povi po le manu le e toso le suo ile leina le ia on a faila tau se ese le mano tau se ese male leina male ala tau na roi ona tui ro le tangata le e fa tau te le suoto sina le mulmuli tu ia tui le mano pe ia a tui ia tu le mano ia a mai le mano le tui e musu fo le mano ia e fa tonu atu nei ia a lo tui o ina la le fo mai le upule I tui ia le fa ngata tu tangata fo le e fa te ma te ma fa fiu
I whātununga ma tūla whono e whai se stangata fo ilele e wha ustai ma musa ustai I tui ia leo whapupu I tātou I tui ia ona tātou wo mai loa lea ile upu nei olo whaonga ina o se upu o tū o le vanga nei this episode and this video is the main word o le upu nei o whao tū ia le tātou vanga nei o le upu lea tausi tausi sorry I'm o le ufa ngalo matiot la ngai te mile o te tango I whaitau tu spaia le statu fola o le o fa ngai no tu spaia ona o le se foi upu tono tu spaia o lo fia le upu nei le te fa ngai na o se upu o tu e ala no fa ma faina ma fa o tu le upu nei le vanga no tatu o pokalama ona o le upu lea ma ni upu so tanga ye po ni tausonga for lack of a better word ni upu ye so tanga ma le upu le tausi o lo a fia I te tonu ma ta ufa avai en tatalina o le Elision ma le Reduplication le lai ele foi upu le tonu tu spa ia o lo ta wai upu le le te whanga ina ia malo se upu so tanga ye o le upu ni tausi the word tausi has about 3 main meanings tausi generally means to take care of something or someone le te tausi o matua you make sure that their needs are met mavaima me ma nao tausi to take care of someone or something o le isi whaonga ina le isi winga o upu tausi le o le upu lea whaaloa le ave le toa lua po le ava ale tula fale there are 2 main chiefs in the Samoan culture. There's a high chief and then there's an orator or tula fale le li'i me tula fale o le ava le li'i ave le fale tua ia e whaanga fo le fale tua I toa lua isi po ava isi tangata tauloa pa tangata te longa pose if you want to use it generally to address a wife of someone you use whaletua but tausi e pe whapitoa lava I le vale ale tula fale tausi the wife of the orator or the whailaunga the talking chief olona lua la le ole tausi now the third one is the one that I'm going to emphasize in this part of the video ole tausi la lea it means ole usustai pole ngā wai o se ole tausi ole usustai se fautuanga se polo inga se whatonunga o tausi keep and heed and obey like a commandment or a covenant ole tausila le la foi tau le na foi upune o tuspaia ile teuter nome fitu foi upoiva ne fa pe mai ia e lo foi o Iova lo tua o le tua la vaia o le tua fa maoni o le na te tausi I le whengainga a toa ma le alofa ie alo lofa atu ia te ia ma tausi usi iana polo inga na here's the other word there leo umale tausi the same verse leo umale tausi leo so isu watau let me see just make sure I spell the word as it is in the Bible ole ngane o tuspa ia a wai o tuspa ia tele ina whaanga ina upu fo ia tuai ole ngangana iei fo ila te tonu ni winga loloto I o lato winga ia whaanga ina I tuspa ia ole tausi usi tausi usi leisi upu leo
this is the main word, and now it's reduplicated. Ole wata usi. And reduplication, one of the functions of reduplication is to express intensity. So ole watausi tausiusi I polo inga. Mai tausiusi I polo inga. Ia masen tatu fa opina foi. Tausi polo inga. Ai tausiusi le upule fa ngan tispa ia. Ia ona saulo le ole elided form le wa ta tele nei teimi nei wa tausisi le upule la wa ta tele nei ia tausisi ai amata male tausi and then reduplicated tausiusi and then elided ole pongaila na lo fa aina upule tausi ona ole au fia ia concepts po whainga whaavai loa tatu talen o elision male reduplication. It's reduplicated here tausiusi and then the elided form is tausisi. O le wa elide nei la lesi ule ya mawalole tatu upule le upu tatele temi tausisi. So again, very important part of the Samoan language, the elision and reduplication. Very common. So tausi, tausiusi, male tausisi. Also gives you that something that's typical of languages, that it changes, it evolves. Tatu o voi fai tau tuspo e mawai e isi le sono o ngan Samoa. Whaamanu atu le vaenga tuol tatu vaiaso ngan Samoa. E whaatau tatu ngana tu e whaatei atu, whaamalo atu. If you like Samoa Matters, please like, share, send me a love and a like, and also subscribe. Nei taimi mai le loi tumua alvi le talu ma le Samoa Matters whaasei foi toi whelai fo.